بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا أركان كان إيمان الركن كوتايب ششم إيمانا بقضاء وقدر. قضاء لزمان عربي بمعناي بالرياردان، إحكام الأمر وإتقانه، بالرياردان وبران نويشتك وڕێک و پێکردنی شتێک دێتن و جێبەجێکردنی. قەدەریش بەمانای ئەندازەدانان و پێوەردانان لە بۆ شتێک دێتن، ئەندازە و قەدەری دیاری بکەین. کە دەرێن ئیمان بە قەزا و قەدەر، مەبەسمان ئەوەیە کە خوای گەورە تەقدیری هەموو کاروبارەکانی کردیە، هەموو کاروبارەکانی بە تەقدیر دانایە، ئەندازەی لە بۆ دانایە پێش ئەوەی کە جێبەجێ ببن، و هەمووی بە عیلمی وی و بە ویست و ئیرادەی وی و بە نووسین و تۆمارکردن تۆمار کرایە، پاشان ڕوو دەدات بەو شێوەیە کە خوای گەورە ئەندازەی لە بۆ دانایە. هەندێک لە زانایان جیاوازیان کردیە لە نێوان قەضا و قەدەر. ئایا جیاوازیان هەیە لە مابەینی قەضا چییە، قەدەر چییە؟ هەندێک لە زانایان فەرموویتیان هۆردووچی بە یەک مانادی، هەندێکیش فەرموویتیان نا جیاوازە. قەضا بەگشتیە، یعنی بەگشتی خوای گەورە سوبحانەه وتەعالا بڕیاری لەبارەی ئینسانەشیدایە و ئینسانە لەسەر خێرە یان لەسەر شەڕە، ئەو ئینسانە چی توش دەبی و چی توش ناوی، بەڵام وردیات و جوزئیات ئەوە قەدەرەکەیە. هەندێک فەرموویتیان نا قەدەر ئەوەیە کە پێشتر خوای گەورە سوبحانەه وتەعالا ئەندازە و تەقدیری شتەکانی کردیە. قەضا ئەوەیە کە حکمی لەسەر دەکا و بە گوێرەی وەی ڕوو دەدا، کە ڕوویدا هەنجینێکە دەبیتە قەضا. هەندێکیش عەکسیان کردیوە، گوتیان تەقدیر ئەوەی کە قەدیمە و لە ئەزەلی هەیە، قەضا ئەو تەفسیلەیە کەوا لە قەدەرە کولیەکەی دێتە خوارێ و ورد دەبیتەوە. بە هەر حاڵ هۆردووچی معنایەکانی لێکدی نێزیکن و زۆر لە زانایانیش لەسەرەوەی نەکە بە یەک معنادێن و یان معنایەکەیان تێکەڵکێشی یەکترە. خوای گەورە سوبحانەه وتەعالا لە قورئانێ باس دەکات و ئەو ڕوکنە لە ئیمان ئیثبات دەکات لە چەندین ئاەتی قورئان، دەفەرمێ ئینا کل شەیء خەلەقناه بقەدەر. ئێمە بە گەورەی و بە عەزەمەتی خۆمان دەفەرمێ هەموو شتێکمان کە دروست کردووە بە قەدەرێک، بە ئەندازەیەک و بە تەقدیر و بڕیاری پێشوەختە دامانە. وخوای گەورە سبحانه وتعالى دەفەرمێ سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. ئەو سنەتی خوا لە ئەو کەسانی پێشی ڕۆیشتن و ئەمری خوای گەورەش هەمووی بە ئەندازەیەکی دیاری کراوە. یان باسی خەڵقی ئینسان دەکرا، نطفة دەفەرمێ فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. ئەو نطفەیە لە ناو ڕەحمدا دەنێن تا کاتێکی دیاری کرا و بە تەقدیرێکی دیاری کرا و باشترین تەقدیر دانەریش الله جل جلاله. و دەفەرمێ وخلق كل شيء فقدره تقديرا. هەموو شتێک ئەو خالقە و ئەو الله جل جلاله دروستی کردیە و هەمووشی بە ئەندازە و بە تەقدیرێکی ڕێک و پێک خەڵق کردیە. و دەفەرمێ وكل شيء عنده بمقدار. هەموو شتێک لە لای پەروەردیگار بە میقدارە. ولا حديث كان پیغمبرش عليه الصلاة والسلام باس کرا، وكل حديث جبريل مشهور كلا پیغمبری دەپرسی عليه الصلاة والسلام لبارەی ئیمان، جوابی دەداتەوە الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وبيغمبر صلى الله عليه وسلم دفرم لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره من الله وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. و مراتب قدر، يعني قدر تدقيتو خوي كاتك مدلين إيمان بقدر من هي تسن مرتبة هي تسن باية هي يكم علم أوي كذبي بزاني خواي جوري سبحانه وتعالى علمي بهموشتك هي بيشي أوي كروب داتن بيشي أوي كبديبيتن علمي بيه لبرو خواي جوري سبحانه وتعالى بكل شيء عليم. علمي بهموشتك هي وعلمي مطلقي هي وهد جزءك بقدر مثقال ذريك لعلمي بزرنابته. ولا خواي سبحانه وتعالى
لەو ذاتەی ناوەشێتەوە کەوا عیلمەکی نەبووبی لۆی زیاد ببی کەواتە عیلم تەجەدود ناکا لە بۆوی نوێ نابیتەوە لە بۆوی لۆی هەموو شتێک لە عیلمی ئەزەلیوی هەیە سبحانه وتعالى. دووەم الكتابة هەموو شتێکیشی نووسیە لە لەوحی محفوظ لەو کاتێکەوە خوای گەورە سبحانه وتعالى یەکەم شت قەڵەم دروست دەکا پاشان پێی دەفەرموو بنووسە دەفەرمێ خوایە چ بنووسم دەفەرموو ئەوەی دەبیتن هەتا ڕۆژی قیامەتێ هەر هەمووی بنووسە واتە لە لەوحی محفوظ لە لای خۆی هەموو شتێک تۆمار کرایە لەو ڕوودا و تەقدیراتانەی کەوا ڕوو دەدەن. سێەمی شت ئەلمەشیئە ئەوەی کە هەموو شتێک بەویست و ئیرادەی وی ڕوو دەداتن. ئەوجا دەبی ئەمە بزانین مەشیئە دوو جۆری هەیە مەشیئەکی کەونی کەوا مەبەسمان ئەوێ لە مەشیئەی کەونی خوای گەورە ویستەکی هەبیتن ئەو ویستە دەبی ئیلا جێبەجێبی ویستی هەبی فلان کەس نەخۆش بی نەخۆش دەبی فلان کەس ڕەش بێ ڕەش دەبی فلان کەس سپی بی سپی دەبیتن. و مەشیئەکی شەرعیش هەیە مەشیئەی شەرعی ئەوێ خوای گەورە ویستەکی هەیە داوا لە خەڵکی دەکەن نوێژ بکەن ڕۆژی بگرن بەڵام ئەوە بە لایەنی ڕبوبیەت داوای لێ نەکردینە بە لایەنی ئولوهیەت داوای لێ کردینە ئیختیاریشی دایتەمە ئەو کەسەیە دەیکاتن یا نایکاتن بەخۆی سەرپشک کرایە لەو لایەنەی ئەوە شەرعیە خوای گەورە ئەو ویستەکی شەرعیە کە لێ داوا دەکەن نەک وەکو ویستەکی کەونی ڕبوبی بیتن وەکو ڕەب لە کەسەکی داوا بکە گەر ناو کەسە ناتوانانی لە ئەمری خوای دەربچێگە بە ئیجبار وەکو ڕەب پێی بکاتن. و هەروەها ویستەکی عام هەیە کە خوای گەورە دەفەرمی وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين مەشیئەت هەمووی بەدەست خوددایە ئەوە مەشیئەت عامەکەیە کە لە سەروی هەموو مەشیئەتە چییە بەڵام ئەوە پێچەوانەی ئەوە نییە کە خوای گەورە ویستەکی تایبەت و خاص جزئی دایتە ئینسانیش لمن شاء منكم أن يستقيم ئەوەی بیەوێ ڕێگای ڕاست دەگریتە بەر کەواتە ویستەکی دایتەمە بەڵام ویستی خۆی لە سەروی هەموو ویستەکانە ویستی خۆی لە سەروی هەموو ویستەکانە. لۆ نمونە خوای گەورە سبحانه وتعالى بە ویستی خۆیتی بە ئیرادەی مەشیئەتی خۆیتی ئەمەی تاقی کردیتەوە چاکەی هەڵبژێرین یا خراپەی هەڵبژێرین ساغ بین یان نەخۆش بین بەڵام ئەوەی ڕەبتی هەندێک ئەسبابی کردیە. ئەگەر قوتابیەک هەموو ئەسبابەکانی خوێندنیش بگریتە بەر خوای گەورە وەکو ویستە عامەکەی خۆی وەکو قانون وەکو سنەتە کە داینایە چەند بخینی ئەوەندە دەتانی دەرەجەی باش بینی بەڵام لۆشی هەیە ئەگەر بیەوێتن هەر چەندی بخینی مێشکت ڕاگریت و هیچ معلومات نەبینی و سفڕیش بینی. و هەروەها بالعکس دەتانی کەسێک هەریق هیچیشی نەخین بیتن معلوماتەکەی بخاتە ناو مێشتی و سەتی بینیتن ئەمما ئەوە بەنادیرەن وەکو معجیزە ئەو شتە ڕوو دەداتن ئەگەر ناویستی خوای گەورە ئەوەیە کە ئێمە بە ئەسباب ڕەبت بکاتن ئەوی هەوڵ بداتن نەتیجە بەدەست بینیتن کەواتە ئەوە ویستیویەکەوە ئەسباب و نەتیجەی دانایە. مەشیئەت بمعنای ئەوە نییە یعنی ئەسباب و نەتیجەی ڕەفز بکاتن بەڵکو ئەوەش هەر لە ناو ئەو ویستەی ئەڵڵایە جەلە جەلالوه. چارەمین مەرتەبەی قەدەر مەرتەبەی خەڵق و ئیجادە کە هەموو شتێک بە قەدەری خوای گەورە خەلق دەبی و دێتە وجود کو دانرایە بە گوێرەی ئەو قەدەرە بە گوێرەی عیلم و کتابەت و مەشیئەتی دێتە وجود بەو قەدەرەی. و کاتێک کە دەڵێن هەموو شتێک نووسرایە نووسین لە کتاب و سونە وەکو باس کرایە سێ جۆر قەدەری نووسراو هەیە کە قەدەرەکان نووسرا الکتابە الئەزەلی کتابەی ئەزەلی کە پێش خەڵقی ئاسمان و زەوی خوای گەورە لە لەوحی مەحفوظ هەموو شتێکی نووسیە وەکو خوای گەورە دەفەرمی قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هیچ مصیبەتێکمان بەسەر نایە ئیلا ئەوی خوای گەورە نووسیبیتی ودەفەرمی ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها پێش ئەوەی خوای گەورە دەری بخات و خەڵقی بکاتن لە کتاب بووە ودەفەرمی وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين ئەمووی لە کتابە ئەوە کتابەتی یەکەم کە ئەزەلیە و پێش خەڵقی ئاسمان و زەوی و لە لەوحی مەحفوظە. جۆری دووەمی کتابە کتابەی عمریە
هەر ئینسانەشیش کتابەکی دیکەی هەیە کە لە دەست مەلائیکەتانە لە کاتی تەمەنی ئەو ئینسانەی قەدەرەکانی لێ نووسرایە وەکو پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم دەفەرمێتن إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة في مثل ذلك. إنسان لە کۆرپەڵەکە لە دڵۆپە ئاوەکەەوە دەبیتە پارچە گۆشتێک هەتا دەفەرمیت لە کۆتایی حەدیثەکەی دەفەرمی کاتێکەوە 42 ڕۆژ بەسەریدا تێپەڕی خوای گەورە مەلایکەتێک دەنێری شێوە و شکلی دەداتێ گوێ و چاو و پستی لە بۆ دروست دەکا و پاشان قەدەر ئەوەی بەسەری دێتن دەنووسیتن لەو سەحیفەیەی بە گوێرەی ئەو سەحیفەیە ڕووداوەکانی ژیانی ڕوودەداتن. طبعا ئەو سەحیفەیە لە لای مەلائیکەتەکان دەبیتن کەواتە شتەکە لە دەستی مەلایکەتەکانە وەلۆ تەمەنی ئینسانی داندرێ. سێم جۆری نووسینی حەولیە ساڵانەش کتابەکی دیکە هەیە قەدەری ئەو ساڵەی بە وردتر بە تەفسیلتر تێدا دەنووسرێتەوە وەکو خوای گەورە دەفەرمێ إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. أو قرآن لشوشي مبارك دابزك شوي قدره همو أمرك لو شوي لو أو صالي ليك دكريته تفصيلي دردريته وردياتي دردريته أو أمرانك للا أخوة سبحانه وتعالى دردكريتن أو الله جل جلاله أو أمران دنيري ك لشوي قدره دنسريتن. وكو ابن عباس دفرمي يكتب في أم الكتاب في ليلة القدر ما يكون في السنة من موت وحياة ورزق ومطر حتى الحجاج يقال يحج فلان وفلان. هم دنسري باران حتى حدس كردن شي حزي ذكا لو صالي وشي حزيناكا. ابن عباس دفرمي أوانا هم لو كتابي صالانا دنسريتن. طبعا القرآن إخوائي قول دفرمي يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. أو علمي لا إخوائي قول أو علمي أزلية كتغيير تبديلي بسرداناية ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. لا إخوائي قول قراني بسرداناية بلام لدفتري صالانا ولدفتري عمري قرانو كمزيادي بسردادي ببي أو عمري أو كسدك مثلا الصلة رحم 8 زيادك لو إلى لاي ملائكة كان نساء حفتا صالة بصيله رحم دبتا 8 صال. أنواع قدر زوركاني قدر لا ببي خير والشري ببي تاكا وخرابي أو قدري دبتا تسار زور. يكم زور القدر الخير الحلو قدر من هي خيرة تاكية وشير نشا يعني كسك دولة من دبي ساغ دبي أو دولة من دي ساغية لتاكو لطاعتي خواي بكارديني لو قيامتي شي خيري لي دبيني لدنيا شيرن بو لو قيامتش خيري لي ديت قدرتشي خيري شيرن بو. زوري دوميان القدر الخير المر زوري با خواي گەورە کەسێک بە نەخۆشی بە فەقیری تاقی دەکاتەوە بەڵام ئەو سەبری لەسەر دەگری وەش بێ ئەمری خواي گەورە ناکات و ناڕەزایی دەرنابڕیتن لۆی دەبیتە ئەجر و پاداشت کەواتە لە دنیای تاڵ بوو بەڵام لۆ قیامەتێ بووە خير لبوي. وزوري سيميان القدر الشر الحلو زاري ويا كسكا توشي تاقي كرنو دبي بخوشي دولة من دبي صاغ دبي بتوانا دبي بلام أو توانا ودولة من دي لخرافة بكارديني أو لو دنيا شيرين بو بلام لو قيامتي بو خرافة. وزوري سارم القدر الشر المر كابرا توشي زحمتي هجاري دبيتن أو هجاري شي نارازي دبيتو ناشكر دبيتن لدنيا لوي دبيت تالا ولو قيامتش لوي دبيتا شر كاتا أو تاقي كرنواني خواي قولة دفرمي ونبلوكم بالشر والخير فتنة بخوشي وناخوشي خواي قولة ما تاقي دكاتوا أو أمينا أو خوشي كلبو من دي لقدر خوش كان لو خو من دكين خير بويك شكراني لسر دكين يعني قدر شي ناخوش دي لو خو من دكين خير بويك صبري لسر دكين. وهر أمش دتوانين بو رد فعلي خومان برامبر شتا ناخوش كان جيان مان وتاقي كرنا ناخوش كان بسر ماندين بكينا شر يعني بكينا خير كواتا لأصل دا كديتن للا إخوائي قوله سبحانه وتعالى وكبري ببارقية أمينا موجبو سلبي ددينه بلقية وش لحديث بيغنبري عليه الصلاة والسلام دفرمي عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله له خير.
أمر إيمان داري السيرة أمر كيهم خيرة إن أصابه ما يحب حمد الله وكان له خير وإن أصابه ما يكره فصبر كان له خير وليس كل أحد أمره كله خير إلا المؤمن بلفظي دي كشاتية أو يكلا لفظي رواية كان أو حديثية فرمي إيمان دار كات خيرة بسر دابيت شكراني لسر دكات أو شتيشي خوشي بسر دابي شكرا أو خير لوي وكاتك شتشي ناخوشي بسر دادي صبري لسر دقري أو هر خير لوي وأوش تنهالو إيمان داري عكسي إيمان دار خوشي بسر دادي طغياني بيدا كاتن شر لوي ناخوشي بسر دادي ناشكولو صبري لسر ناقريتن شر لوي أمش لا زور كان قدر و تنزور قدر من هي بنسبة علمي ما لباري أو قدري أو زوركاني قدر بنسبة علمي ما لباري أو قدري زورك لقدر من هي كأما علم من بحكمة علتكي هي ملون قصي خضر لقال موسى بيغمبري عليه السلام كاتك توشي سي موقف دبن موقفي كم يعني لنا وكشتيكي كشتيكي كن دكاتن دري لو كنت كر دري لبلوي ملكك اگر كشتي بعيب بيتن دستي بسر دادگري فاتليره موسى عليه السلام ناخوشيك رويدا كون بوني كشتيتشيا ناخوشيك رويدا حكمتك شيلو بديار كت كخضر جوابي داوا قلت تواو كاتلوي بديار كت شت هي شر لبيش تاوي ما بلام دوايا كحكمتك كما لو بديار كت دزاين خيره لموقفي جياني مش زور شت هي لو ما بديار دكوي بيما ناخوشه بس دوايا سبب ونتيجه وعلت لو ما رون دبيته زور بيما خوش دبي الانسان بو هاي رويده اگر وانا با او هر زور خراب دبو او هاد زورك لقدر كان زورة شي ديك هي كلا قصيد وان بدر دكبيتن او من دالا دكو جريتن من دالك بنسبة داكو بابي نازانن كا او من دالي اگر قوربو با دبوا كسچيوا بلام لويان دبوا شر وخرافة لويان دبوا شر وخرافة موسى عليه السلامش بنسبة نتيجة كي كبسيار دكالو من دالة شوا دكوجن وبنسبة خودي من دالة كي بخوي نازانيتن بلام كاتي كدش كجيتن لو خير دبيتن لبلوي او شر لقد دبيتو لكل دبيتو وما بنسبة هندق قدر هي لقصي سيم بديار دكويتن كوا بعمل صالح يكشي ديكا بي اوي او كسانه بزانن يعني لقصي دوام زانيا كارتشي ناخوش هي موسى عليه السلام زاني كارتشي ناخوش هي بس نيزاني حكمتك كتسي كاتا هندك شت هي روده دا امد زاين ناخوشه حكمتك لا اخوها ولو ما رونابي تو تعرف جان مان داين لقصي سيم او من دالانا كا او زين ريان لو دا باريز ريتن دوايا كدا بينو خو هرناش زانن چه هاتي او ديواري راس كردي تو باشوي گوره دبن كاتا هنا زانشتا چي وان رويدا هندك لقدر كان روددن اتو هرناش زاني چون روشي دايا نازاني اصلا خير وشركشي تسيا لير خواي گوره درس چي زور گوره ما لو قصي بيدري اما بجويري اوي با علم لومان بديار بكويتن خير وشر اشتكان تيدگين استام بويدرين خير بويدرين شر خواي گوره علم من زياتر بزاني بداته هنجي لومان بديار دكويتن ك خواي گوره سبحانه وتعالى همشتشي بحكمته لزي خوي دانا وهشتشي نارك وشر تنسيب ناكريتا لا خواي گوره وبيغمبر صلى الله عليه وسلم دفرمي والشر ليس إليه وعلماء قدريان ديسان تقسيم كرديا لو دو زوري ديكا بجويري اوي كوا براوية يعني نبراوية دفرمو قدر هي قدري مبرم برايتوا وقدر هي قدري معلق بستراوية قدري مبرم اوي لا خواي قورا نوسرايا ودبي إلا بوشيوية يكشيوية بوشيوية دبي بيتدي وكو اويكا فلان كس لفلانة سردمي لدايك دبي داكو بابي فلان كس برايتوا قدر من هي معلقة دان درايا كوا لقدر خواي قورا اگر لو او كاري بتي او نتيجيتي اگر لو يبتي او نتيجي ديك دبيتن كاتم تعليق كرايا وكو زور زار رزق بهول تعليق كرايا بيوست كرايا بلا با تساكو خرابا او بلا اگر او ساكا يكر لسري لاكوي بس اگر نيكرت
لەسەری لا نەکەویتن. نەخۆشی ئەگەر فلانە عیلاجی بەکارهینا لە قەدەری خوای گەورە نووسرا بالاکەوی، ئەگەر بەکارهێنەینا بالا نەکەوی. عمری ئینسان ئەگە فلانە شتی کرد جاروێ وەکو سیلەی ڕەحم و ئەوانە لە حەدیث هاتیە با زیاد بێ، ئەگەر نەیکرد با ئەوەن دەبیتن، کەواتە تعلیق کرایە ئەو قەدەرە بە شتێکی دیکە. حقیقەتی قەدەریش، حقیقەتی قەدەر وەکو علمی خوای گەورەیە سبحانه وتعالى کەس ناتوانی دەرچی پێ بکاتن بە حقیقەتی قەدەر، لەبەرەوەی ئەو سڕی خالقیەتە. ئەو ئینسانی بیەوێ لە حقیقەتی قەدەر تێبگاتن دەبی والعیاذ بالله علمی وەکو علمی خوای بی سبحانه وتعالى ئەوجە لە هەموو ئیش و کاروبار و هۆیەکانی حکمەتەکانی ئیشی خوای دەتانی تێبگاتن. ئێمە ئەگەر ئەو علمە کەممان هەبی لۆیە بابەتی خضر لەگە موسای عەلەیهی السەلام کو باسمان کرد لایانی قەدەر ڕۆن دەکاتەوە. لە حەدیثی صحیحاتێ کاتێ موسا و خضر پێکەوەنە لە ناو کەشتی باڵندەک دێ دەنووچی لە دەریایەکەی دەداخ، خضر دەفەرمی ئەی موسا ئەو دڵۆپە ئاوەی دەنووچی ئەو باڵندەی هەڵی گرت لە چاو ئەو دەریایی چەندە؟ دەفەرمی هیچ نییە. دەفەرمی عیلمی منو کە من عیلمەکی تایبەتم درایتێ لەلایەن ئەڵڵای، عیلمی تو کە پێغەمبەرەکی و عیلمی هەموو مەخلوقاتی لە چاو عیلمی خوای گەورە بەقەدەر ئەو دڵۆپە ئاوە نییە کە دەنووچی ئەو باڵندەی هەڵی گرتیە لە چاو عیلمی خوای گەورە. کەواتە مەسەلەی حکمەتی شتەکان خێر و شەڕی شتەکان بەقەدەر عیلم لۆمان بە دیار دەکەوی. مادام ئەمە عیلممان ئەوەندە کەم بی ناتوانین لە قەدەر و لە خێر و شەڕی شتەکان تێبگەین. لۆیە داوامان لێکرایە لەو لایەنەی لە قوڵبوونەوە لێ ئەمە خۆمان بپارێزی. پێغەمبەر عەلەیهی السەڵات وەسسەلام نەهی لێ کردیە، وەکو لە حەدیثی پێغەمبەر هاتی عەلەیهی السەڵات وەسسەلام دەفەرمی ڕۆژێکی پێغەمبەر صلی الله عەلەیهی وسەلەم هاتە دەرێ بینی هەندێک خەڵک باسی قەدەر دەکەن، دەموچاوی سۆر بووە وەکو هەنارەکی سۆر. فەرمی چتانە لەو کتێبی خوای گەورە بە یەکدیدا دەدەن، ئەوانەی پێشەمگۆ بەوەی بە هیلاک چوون. و پێغەمبەر صلی الله عەلەیهی وسەلەم دەفەرمی هەر کاتێک باسی قەدەر کرا فەئەمسیکو واز بێن و قسەی لێ مەکەن. و پێغەمبەر صلی الله عەلەیهی وسەلەم داوای لە سەحابان کردی لە چەندین مەوقیفی دی کە نیزاع و گفتوگۆ و ململانەی لەسەر قەدەر نەکەن. ئەوەی هەیە لەبارەی قەدەر لە ئیسلام ڕوون کرایتەوە دوو لایەنە. لایەنی یەکەم هەموو شتێک بە قودرەت و بە عیلمی خوای گەورە ڕوودەدا، چونکە ئەگەر وەنەبی والعیاذ بالله برێن بە تەقدیر و بە عیلمی خوای گەورە نی ئەوەی باسی دەکەین لە مەسەلەی ئیمان بالقەدەر، ئەوە نەقسە لە خودایەتی ذاتی ئەڵڵای کە لێی ناوەشێتەوە شتێک ڕوو بدا بەبێ عیلمی وی بەبێ قەدەری وی. ئەوە لایەنی یەکەم. لایەنی ئەو بەریش ئینسان تاقی کرایتەوە و مخەیەرە سەرپشک کرایە لە هەڵبژاردننی چاکە و خراپە خوای گەورە بە زۆری پێی ناکە و زوڵمی لێ ناکە، کەواتە سەبەب دانرایە. لەلایەک بە قەدەرە لەلایەک سەبەب هەیە. ئەو دووەکو لێک دەدرێتەوە، ئەوە حەقیقەتی قەدەرە و ئەو عیلمە لەلایەن خودای سبحانه وتعالى ئینسان نەهی لێکرایە کە لەوەی ڕۆ بچی. ئەگەر نادەبی بڕوا بەوەی بینی کە هەموو شتێک بە قەدەری خوایە و بڕوا بەوەی بینی کە خوای گەورە سەبەبە و هۆکار و نەتیجەی دانایە بە گوێرەی سەبەبەکان ئیش بکاتن. ئەگەر دەست پێ نەگریت و برێ وەڵا هەموو شتێک مادام بڕایتەوە ئەمن هیچ ئیشێک ناکەم، ئەوەش دیسان تەکذیب و بە درۆزانینی چەندان ئاەتی خوای گەورەیە. ئەسڵەن پێغەمبەران لۆ ناردراینە و کتاب لۆ ناردرایە و ئەو هەموو ئاەتە لۆ هانی خەڵکی دەدالەوەی چاکە و ئیمان بین و لە خراپە و شەڕ خۆیان بپارێزن. ئەوە هەموو هەڵدەوەشێتەوە ئەگەر سەبەب نەبیتن. دیارە سەبەب هەیە لەبەر هەندێ هاندانی شەیە. وەکو لە جەعفەری سادق دەپرسن ئایا ئینسان بەخۆی قەدەری خۆی دادەنێتن؟ دەفەرمیتن خوای گەورە زۆر لەوەی گەورەترە کە شتێک ڕوو بدا لە مولکی وی بەبێ قەدەر و ئاگاداری وی. دەفەرمون ئەدی ئینسان مەجبورە دەبی ئیلا چی لەسەر نووسرایە هەر ئەوەی دەکات و یعنی مەجبور کرایە هیچ عمل نەکاتن معنا. دەفەرمی خوای گەورە زۆر لەوەی عادیلترە کەوا ئینسانی جەبر بکات و بەبێ ئەوەی کەوا هیچ عملێکی خراپی کرد بیتن یان چاکە کە هیچی ئیخۆی نەبیتن ئەوی برێ لۆ بەهەشتێ و ئەوی برێ لۆ جەهەنەمێ. فەرمویان ئەدی کو ئەی ئیمام؟ فەرمووی ئەمرەکە لەو بەینەیە، لەو بەینەیە. کەواتە وەکو باسمان کرد ئەو دوو حەقیقەتە ڕوونە، بەڵام لەو بەینەیە ئەمە تێناگەین.
لنمونة شي خواي قول القرآن جوان أو حقيقتي رون دكاتو كوا يعقوب عليه السلام من دالكاني دنيريت لبو مصر داوان ليدكا لا يقدر جاي نتسن لتسندر جاي تشبسن كاتلير يعقوب أسبابي بكارديني ناري قدر إخوائي تسبيتن هر أو الرودة داتو برون همو بيكوا ناس سبب دري حذر بكن همو اللي يقدر جاي مسو نجوري نوك دوش بن زفرتان بيبا وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء بلام كأو سببش بكارديني ناجس والله ما دام أمن سبب بكارينا تازم جو باريز راينا أمن إيش خوم كرت حاول بدم إيش بكم إلا دبي دولة من دم خوم بباريزم باريزي بكاربينم إلا أمن ساق دم نعتاني أقصي بكات الإنسان عاقل دزاني كسشيني كتوانا كي هي لسروي دو دفرميتسي وما أغني عنكم من الله من شيء لأمري خواش ناتانم خوبتان باريزم إن الحكم إلا لله حكم تنهاله الله جل جلاله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها تفرمي كاتك تسون أو من دالانا بجويري أو يعقوب بي فرموبون للاي خواي لقدر خواي قورو لبرياري خواي قورا أو ناتواني بريارك خوا برام بيتيوا براتي بكاتوا بلان بيويستيك بو يعقوب زيبا زيكرت كاتا يعقوب عليه السلام إيمان بون بقدر بويها مشتق بقدر خواي قورا الرودة دا ويلي نكرد هو كاركان نقري تبر إيمان بون بهو كاركانيش ويلي نكرد باوري بقدر خواي نبي چونك خلق شيطان ديوي لنيوان أو دولاني بي يان دري ولا كاكا مشتق بقدر خواي وأما عمل بكين يان نكين هيج استفادين يا دز بهو كاركان ناقري كو قمرابون لسرشي يانيش دري والله كاكا أمن بخومم نتيجة خوم دياري دكم قدرت يا أو هولي دمو نتيجة بو شوي دبيتن كأمن دمويتن كاتا خواي يوري لي دبات دري أوش قمرابون لسرشي ديك أوي حقيقة علمي هبيتن هم دز بسببي ودقري بدست هم بدلش ضلي متعلق بذات الله سبحانه وتعالى وداوي لبيدك كتوفيقي بدا دو إخوائي قول لباشان دفرمي وإنه لذو علم لما علمنا كسي تيجيشتي وعالم أو كسيك لو حقيقتي بقى إيمان بقدر نابته هوي أوي ككم ترخم بي لدزقرتن بهو كاركان وإيمان هبون ودزقرتني بهو كاركان نابته هوي أوي كلاواز بيتن لا إيماني بقدر هذا فرم وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون والله خلق شي زور هي أو حقيقة نازاني يان بلو إفراد دسي يان بلو تفريط دسيتين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.